Gde ste vi ljudi? Evo nas opet u Minecraftu i sa vama je Aleksandar Games i danas ćemo praviti petardu, to je ovako. Hajde da vidimo kako ona radi. Treba će nam crna vuna, upaljač, siva vuna, TNT, to i to. Siva vuna vam neće trebati, samo ovo. Hajde da vidimo kako je puca. Zapaliti. Tako. I ne radi. I radi, evo da vidimo. Malo leti, je bilo baš velika petarda. Hajde da krenemo. Znači idemo ovako. 1, 2, 3, 4, 5. Samo ćemo ovako da idemo. Ovo je malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je 7 ukupno i ovaj se važi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, malo više. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovo je ona petarda što puca 3 put. Evo, na primjer, kod mene u Boru 250 dinara ima 100 komada. Probajte vi da napravite petardu, baš je dobro. Fitting može bilo kako da bude, to je isto od vune. Možda više neće igrati na Minepexu, pošto mi se nešto zeznuo prema account. I sada sam ovako punite. S TNT-om, punite. Dok stignete ovdje. Ovako. I sada stavite žutu vunu kao fitting. Ovako. I vaša petarda je gotova, malo je mala. I samo je poslije zapalite, evo ovako. Zapalite je. Onda malo pobegnete. I evo to pukne ovako. To puca. I vidimo se sljedećeg videa. Ćao!